Yamu pe bona suhuton keluarga besar marga Simani Huruk. Naing pamor hatot tama day nangon tuinganan persatok kinani. Dorwatku asa isomahita sa luhutna. Tarlumobi baru anon ni naing bonota abe baru dang siap-siap. Tong mangalang waktu. Siapa kita anak ko borui dari Dope naing mapain wah asing kok gamak sikok gabi ma jala horas sanari naing paparhatot tama dari nangon tuinganan pasatok kinani. Jadi dihita sa luhutna ala naon acara gereja naing manian di bagasan na tertib na tenang asaboy mardalan ulatoni di bagasan dame dohot holong sanari marit di mahita Maritehita nomor 367. Oh Tuhan para siroha si parholong bolonijak kodongan ng modring to gumatula bumi tadon. Oh Tuhan para siroha si parholong boloni jakodongan ng modring to gumatula bumi sa jakod. Say Jacob, oh Jesus, say Jacob, oh Jesus. di bagasan Guarniama dotanak toto tipur badia amin sayang giat ma debata mual ni nasa pakirimon pasucukot pabul bolon dihita saunari sa trodi amu ajak kadongan na hinahodongan di bagasan na porsiaut do tapay mahima Jesus Kristus tuhata bau-bau na do daging tanah leon gabidos do daging na nasangapi di bagasan pakrimonon tataruhon masaunari ima opung prema buru sinagaon tudean asa di si iba na maradian di bagasan dame pay marotuhan lao paheheon akka namate martangyang mahita ali de bata amanami kono na panguluon halak namate dongan namyon ima opung prema buru sinagaon porsea di hayon ni anakmu jalamat kirim do ibana di anguluan na manotong palua ma ibana siya sa lutrat ni dosa jalan ditiki hari hayoni pasidohot ibana di bagasan hamulionmu marite Jesus Kristus anakmu Tuhan nami di bata na mangolo na marhuaso rapot ho di bagasan hasadaon ni dot di porbadia saunari sa trodi saleleng ni leleng na amen. Saunari tatangihon ma barita na uli ni Jesus Kristus mangisutong nabadia Johannes magdapoton pesta Paska saat ma Jesus tu Betania nunga pola 40 hari si Lazarus di bagasan tanoman didapot alayang kohuta Betania na jonok do yaitu Jerusalem tardua batu dauna torot do Yahudi ng Roman opot si Marta dohot si Maria mga punasida siala iboto nasidahi jadi dum dibigay si Marta ng ro Jesus lahuma ibana manomunomu natinggal di bagas do anggo si Maria dumi nina si Marta mamadok Jesus awat disoko alay Tuhan idang tagamon mate ibotoki alay nuain pe tong do huboto leonon ni dibatado tuho nasa ni panido du ibana gabi di dok Jesus matu ibana nahehe do ibotom jadi dok si Marta matu Jesus ono uboto do nahehe do ibana di hayoni di ari partudi dungi ninda Jesus mamadok ibana au do hahehe do tangguluan amangonu na porsea diaw nang pemate ibana
Dalagaan na mangolo dyan na porsiya diyaw na sotu pemate ibana sa ninin ililing na porsiya doho di si dungi idok si Marta matu ibana olo Tuhan na porsiya duaw kono Kristus anak ni debata na nang rotu purtibiyon so nima barita na ulit Jesus Kristus dihita di botaryon Marit dihita Marit dihita nomor 362. Oh Tuhanku, toguau tu lembung muna di surgo, ay luhamu nang mudarmu, idoba luahonau sian dosai sude tadeu. Oh Tuhanku, toguau tu lembungmu na di surgo. Hamu aliak kadongan mardongan tangiyang saunari paborhatot ta madongaton tuinganan na parbudi asa maradian ibana diang ngoluan na manottongi porsia dohita di Kristus nang mate humokop kita jalan nang hehe lao pasaton hangoluan na ibar tu akan na porsia asa tama jala polin ibana bongot tu hangoluan na manottongi tapi pisma ibana marhite ay na badia Romaho saunari hamu akka suru-suruan Romahamu akka nabadia Tomu-tomu jala durhon ma dengan namion Ima opung prema boru sinagaon Tujolo ni Kristus Tuhan nami Amin Saya dijakon Kristus maho Aibana do nama Joho Sayang giat ma akka suru-suruan Mapuan jala mangiring-iring ho Satu apuan ni si Abraham Amin Tuhan Leon ma paradiana na manotong Jala sayang giat mahadiron mo manodangi ibana. Amen. Di bagasan kornya marut anak dokter di Purbadia. Amen. Di tutup panu. Rapat malam. Bisa. Geleng. Beda ulu si dope bagas dah, dok kaisa di beda bagas. Bisa dukan. Awas tangan. Iya, dia seksi oring adong. Nah. Nah, beda coy bagas. Bisa dukan yang dicap. Ora, beda mai bagas. Ora, ada tutup. Dah maksud tu orang ibu dorok tu. Ah, iya. Ayo ni, tarik saja. Pakai odin dong, namanya ha. Ulang saya ni mutangan kapitang mardu. Janganlah. Ibaratnya siapa itu pangulan Yulia, nama sa malasan, ada di sana. Oh, dibuka jana. Kau dah pada nanti. Oh. Iya non, apa laku? Tinang. Ya, kasih mama.
Ale opung prema boru sinaga, sirang maho sian hami, porhat maho sian hutam, jalabongot maho tu hutan abadiai, ima huta Jerusalem nama noktong, tinggal kon marura pertangisanon, jala halason matano na pinar baga-bagai, satro di saleleng ni leleng na, amen. Marit di mahita, Iya, Pak. Jadi gimana? Nanti kayak tempat yang kayak gini baru syuting. Iya. Tunggu sampai jalan. Jalan. Nah. Baru husor. Ya pas. Galang pe mah bulu. Dia mau bujoleku. Papanan. Oh, asaman kok. Berkat sama Pak N. Ya, papan dikit juga. Budi. Kasus ibu, Pak. Nau. Apa nau? Biar biarkan. Alas kaki. Dan kasau tinggal. Nah, ini Bang. Oke. Iba ke sini. Teruskan sedok. Kita masak dulu syuting ini. Kanan bendera. Pasti bro. Oke. Iya. Jadi ya sa tamu layat acara ta sanari maridi mahita sayat. Meredita nomor 309. Sonang sude nama raposan sude bata amat tai dangul marsak binasida bulan nasaba menamai tedihon. Sonang sude nama raposan sude bata Oh
bagasan guarnya amadot anak dokter di Purbadia. Amin. Ani di batana marhua itu jala para siroha. Di bagasan tanganmu doha luaon nang hamatian nami. Posat diri do nama jo dengan nami on mulat tua depanmu. Di bagasan dok ni roham naing tiak kunon nami mama pamatang na tu tanoman. Ala di bagasan pakrimon na kupay mahami doha heon na. Jangan Kristus nang parjolo hehe siyan tonga-tonga niyak ka na mate. At tong asimaroham di ibana alituan jalajakon ma ibana diakwanmu. Mariti Kristus Tuhan nami. Amin. Di pamasok ma sibagas. Ya. Masuk. Yang silang ni bertemu ya. Dan silang. Narong na madawda. Katong katong merah ngarong na dia. Dan jatuh keluar kampung. Yang boy dorong. Boy dorong. Dorong batu. Nang boy kon masuk ke sana. Isi kantong. Kantong, pakai isi kantong. Jangan hunggil itu kena bulu dulu. Kabar bulu. Bulu naik masuk. Geser. Mak, teh mas dulu. Allah suruh mapas. Awas tangan di bawah ya. Awas tangan. Awas tangan di bawah ya. Sesapi mau. Dia boleh sapi mengangkat. Orang itu nih. Panak lain batu broti na saya dorong sanokan. Aboy. Keluar mau, sapi mau. Keluar. Anak baru tina nusungan. Anak broti na yusugi mak. Ngaboy dorong. Kalor mo. Ingat. Iya. Dorong. Iya. Terus. Kunangnya kedor. Berdorong deh. Broti na kayak lagi. Iya. Oke. Oke mak. Luruskan. Lurus. Iya sinaga, asal bereng. Di hula-hula kami sinaga. Berkau. Udah. Kata si Berjo aneh. Puluh sana mau. Tubuh hosian aik do hosiat di Purbadia. Halas semapaskan itu ani Rodi saleleng ni leleng na. Amin. Di bagasan bernama dot anak dokter di Purbadia. Amin. Ale opung Brahma boru sinaga. Nunga ditinggal kota noon, nunga ditinggal ko jabuni na torasmu. Mangolu maholat nyon di jabuni amat tadi bata. Sayang giat mahina denggan nang suan salileng ningolu ni dong at taon marbungaran masongon khusus ni bungaon. Amin. Ale opung Brema boru sinagaon. Marhite na mabuan tandah monangan ni Kristus. Say bungot maho tuang uluan naman otong. Di bagasan guarnya marot anak dokter di Purbadia. Amin. Saunari rapak mahita martangiang ima tangiang nai jarkon nitu atta Yesus Kristus tuhita uhut mardokon tangiang amanami. Amanami. Di manugijang sa Purbadia mabagmu sa Roma harajanmu sa saut malumom di gunung sona di manugijang leon matuhan sa layong kamanan sa lupai. Jala sa sama-sala nami songon panisa nami di salan ya kaparsala tuhami. Dungil ng tugyon hami tukang unjunan alay kalua mahami siyan pangago. Amen.
Ali di batana sunbasa pasingot maturuhan nami nawalan sa tokon sa bingdong ulo nami di tanaon jalan na sotot tulo tikina hamamate nami upang ido hami tuho sa idilongan ito di perbedai mahami tongtong asa 20% nami ot pakirimon nami jala bagas holong nirohan nami mide sudedongan sa isong ni mahami pasaut tong momonirohan sa leleng ninggolo nami on jala dung mati hami sugut papungu jala pasada hami do sudiak kadongan nami ng parjolo majuluan ni hami di bagasan hamulian mo naman otongi marhite Kristus Tuhan nami amen marhite siyan asin rohani di bata sa imaradian madong taon do sudiak kadongan ng modingi di bagasan dami ni Tuhan rodi sa leleng ni leleng na amen at tong tatutuk ma partang taon di bagasan guarnia marot anak lo di porbadia amen sungunima acara sakramen na parpudi tuinang taon kami pasangat matuhamu kasuhuton marga si manhuruk mauliate Iya. Alam ni minggan sa munay aku niro muna tulus nalau pasatun tangyang ni hami salut mariton tangyang ni mata dibata dua mata ke mariton di parsar rumah tuan ni inang namion jadi sian amata dibata ma jalon ni amang pangulan nuruan nami pasuk-pasuk langsung ni amik kudut ni mula kita hanon matungon mis oke mamolate mahoros majalagabi sa di pasu-pasutuan mahita sa lut na asadapot na di jalahan jupang na sadapot na ni luluan jupang na di jalahan mu di pasu-pasu amata debata maulate madihita sa luhut na mulai ate jadi kita ya tutup pamoma yang untuk apa silakan waktunya saat ini untuk apa perpisahan perpisahan inang Turun. iya apa bisa kok Agak sana lagi. Kenal aja mama apa? iya Yang dari tanah kembali ke tanah. Kau sudah, Ras? Kau sudah? Ya. jalan ya Ya. oh kan saya betul dulu bud penasaran itu oke lanjut kau pembongkaran udah Jadi pengembu juga. Kasihan, nggak mungkin turun ke bawah. udah ya tuh brem Enggak copot, lepas loh, bukan copot. Ya. aku lah penutup ya ya kemarin di dan tempelan Udah anak-anak Ayo. 6 kali. Udah Pak. cepat dulu biar 6 kali. 6 kali Itu sama punya apa? Punya bau. pasukan Unyil ya, turun semua ya. udah Ya, sini pasukan Unyil. Hah? Biar keluar tolong. Sini. Ayo sana. Sini pasukan Unyil. Sini. Enggak udah cepat. Makanya kok gara-gara gitu jatuh. Turun. Oh, gua sampai sendal. udah diam aja Pegang itu arah itu. diam aja situ diam Tiga kali sana. Ya, aduh. oke kau kecampak dia bergerak lagi diam aja situ Nih. Oke, tunggu dulu. Yuk. Oke, sini. Bisa? Sebelah sana. Sudah. Ya. Oke, yuk. Ya. Yang sudah siapa? tunggu sama ayah bareng ya ini mau masuk situ mau lihat 3 kali, kalau kebanyakan nanti marah dia dilempari terus. udah naik ya udah kalau yang udah naik Lu naik ke tadi. Oh, itu dia. Ya, kamu naik. sama nih Si jatuh. Pakai sendal dia. Tunggu. Sini. 1, 2, 3. Bisa.
Dah. Nanti lepas aja. Tadi aku lepas dulu jatuh. Dah, berarti kamu nih. Injaknya. Ya. Oke. Sini. Nadi. Nadi belum Pak, lagi Pak. Nadi. 3 kali. Selamat jalan opung gitu aku. Oke. Ya udah say. Udah say. Jangan kuat-kuat kau bikin adik. Mana yang dipegangnya tanahnya? Cari yang Ya. bulat lah, Dek. Dah? Nah, itu. Ay, asra mau dulu. Tangan kena jaketnya. Nang udah oma persirangatan nang udah. Adong naha rohu parniti aku. Pasa nomor siop angkai. Baik. Dia mau saya itu. Penggunaan lang. Pero betul kita Ini apa? Opung baru mau. Iya. Pernah dia beli togel? Pernah dia beli togel? Iya. Oh, seperti tidak kita merah. Oh, Ini sampai sana kan, sampai pinus itu kan? Itu ya. Mana? Bukan sampai ujung pinus itu. Jadi ini ke bawah. Oh, berarti di tengah ini? Enggak lah. Jadi di mana? Ini lebih pinggir. Ini pinggir. Ini lebih pinggir. Enggak, maksudku di tengah dari yang lebar tanah gitu loh. Ini loh Kak. Ini apa? Yang itu, yang apa itu? Kayak finishing paling besar ini. Di sana itu. Ini. Ini yang besar ini. Aku mau lewat jalan. Katanya tapi Itu yang belum pulang itu yang pakai sengaja. Kita nggak pulang, mereka nggak pulang. jatuhnya kayak kita berdua jawab. Semua orang ini jatuh. Allah. Udah mau malu sendiri. 4 kali lagi. 4 kali katanya. Coba semua. Ayo saya. Udah jalan lama. Jalan-jalan sama kalau kita Lah, dari sana jadinya. Sudah. Dari sana. Emang mau naik mobil semua kita? Live streaming ini. Pulang kami Anang, sama jalan Anang. Nah, Itu kamera Jopan. Sabar. Sabar.